Data mu izina rya Yesu Kristo, Baba kwa jina la Yesu Kristo, turagushimiye, tunakushukuru kubw'ijambo ryawe, kwa sababu ya neno lako. Ijambo ryo rirarema, neno lako linaumba, ijambo ryo rirahindura, neno lako linabadilisha. Ugiye kuryumva wese, mwenye analisikia wote, reka rimwubake, acha limjenge. Uko rimusanze, gisi linamkuta, naba ariko rimusiga, sio gisi litamuacha. Mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Turabaramukije mwese, tunawasalimu nyinyi wote bakunzi b'ikiganiro, ndugu wapendwa wa taifa hii ya habari. Haracariho ivyizigiro, kungali matumaini au pako matumaini. Amahoro y'Imana bane nami, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Haracariho ivyizigiro, kungali matumaini ko komera, kwamba unaanza komaa. Haracari ivyizigiro, kungali matumaini ko shika kunzozi zawe, kwamba unaanza fika katika ndoto zako. Haracari ivyizigiro, kungali matumaini wewe bavuze ngo ntuvyara, wanasema eti hauwezi zaa, ko wovyara, kwamba unaweza kuzaa ukosa gisi ulivyo, ko wovyara gisi unaanza zaa. Haracari ivyizigiro, kungali matumaini ko watera imbere, gisi unaanza songa mbele. Ivyo abandi bagezeho, watu ambao walifika heko, nawe wobigeraho. wewe unaanza fika heko. Imana yacu, Mungu wetu, nirobanura ku butoni, haichagui katika hali yote. Imana yacu, Mungu wetu, ikura hasi, inatoa mtu chini, ikamushira hejuru, na inamweka juu. Imana yo mwijuru, ni Mungu wa mbinguni, ikure hasi ubuzima bwawe, itoe maisha yako chini, ibushire hejuru, iaweke juu. Mu izina rya Yesu, jina la Yesu. Tugiye gukomeza ikigwa cyacu, tunaenda kuendelea mafundisho yetu au somo letu. Ikigwa cyacu, mafundisho yetu iravuga ngo, inasema eti ibintu bitandatu, vitu visita bituma Imana vinafanya Mungu iba mu ruhande rwawe. Anakuwa upande wetu. Ibintu bitandatu, vitu visita bituma Imana inafanya Mungu iba mu ruhande rwawe, anakuwa upande wetu. Twaravuze kimwe muri vyo, tulishasema kimoja katikati yayo, mu gice ca mbere, katika habari ya kwanza. Kino gice ca kabiri, sasa hii parti ya pili turashaka gukomeza, tunataka kuendelea. Reka dusome ijambo ry'Imana, tusome neno la Mungu. Abaroma 8, Roma 8 umurongo wa 31, mstari wa 39 na moja. Na moja, yeah. 31, mstari wa 31. ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Imana iri mu ruhande rwawe, Mungu akiwa upande wetu, ninde yo kugwanya? Ni nani anaweza kupiganisha? Ninde yo guhagarika? Nani anaweza kushimamisha? Ni wiyumvire, ujiulize. President wa Amerika, President wa Amerika niyo mu president akomeye hano ku isi, ndio president, ni rais ambaye ni mtu mkubwa sana hapa duniani, ari mu ruhande rwawe. Sasa akikuwa upande wako, ni kihe gihugu cyo guhagarika? Ni inchi gani ambayo inaweza kushimamisha? Ni wihigi chapo, wewe mwenyewe ujipatie picha. Hamwe president wo muri ico gihugu urimo, katika president wa hiyo inchi ambayo umo ndani, hamwe yo bari mu ruhande rwawe, kama akikuwa upande wako, ashigikiye bijya bikorwa vyawe, na yani yeye anakubalika na ile kazi zako, bijya bikorwa vyawe, ile kazi zako ambazo unazifanya, akaba abishize ku kuboko, anavitia yako mkono, ninde muntu yo guhagarika muri ni nani anaweza kushimamisha katika nchi? Na numwe yo guhagarika, hakuna mtu anaweza kushimamisha, kwa sababu rais ni wafisi ijambo rya nyuma, yeye ndiye iko na neno la mwisho mu gihugu ciwe, katika nchi yake. Ariko hejuru ya president, lakini juu ya rais hari Imana, kuna Mungu. Hejuru ya president wa Amerika, juu ya rais wa Amerika, hari Imana isumba vyose. Kuna Mungu ambaye anazidia yote. Hari Imana iri hejuru ya vyose. Na kuna Mungu ambaye iko juu ya vyote. Hari Imana iri hejuru ya barozi. Kuna Mungu iko juu ya wachawi. Hari Imana iri hejuru ya Satani. Mungu iko juu ya shetani. Hari Imana iri hejuru ya badaimoni. Kuna Mungu iko juu ya mapepo. Hari Imana iri hejuru ya bakomeye bose. Kuna Mungu iko juu ya watu ambao wanajifanya ni wenye nguvu wote. Hari bihugu uno munsi, kuna mainchi sahihi bitunzi ibisasu kirimbuzi, vinatunza katika ile mabombe ya kuteketeza. Ariko hejuru yayo mabombe yao, lakini juu ya hizo mabombe zao, hari Imana isumba vyose. Kuna Mungu ambaye anazidia yote. Imana iri mu ruhande rwawe. Sasa Mungu akiwa upande wetu, na kitu na kimwe cyo kuzibira, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kuzibira, na kitu na kimwe cyo guhagarika, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kushimamisha. Na president umwe yo guhagarika, hakuna hata rais mmoja anaweza kushimamisha. Abasore batatu, wa vijana watatu, Shadrake, Meshake na Abednego, babataye mu muriro, waliwatupa katika tanuru ya moto, bari kumwe n'Imana, kwa sababu walikuwa pamoja na Mungu. Bashitse mu muriro, wakati walifika katika tanuru ya moto waturiye minyororo, iliunguza tu minyororo, yari baboshe, ilikuwa inawafunga. Ababataye mu muriro, wale watu ambao waliwatupa katika moto, nibo bahiye, wale ndio waliungua. Ariko bashitse mu muriro, lakini wale ambao walifika katika moto, baciye baguma bawugendagenda, wakatembea katika moto ule, nkaho mingo bari kugendera mu
muyaga, kama watu ambao wanatembea katika upepo, nta na kimwe babaye, hakuna kitu chochote ambacho kubera bari kumwe n'Imana, kwa sababu walikuwa pamoja na Mungu. Nubana n'Imana, ukiishi na Mungu, mu muriro ntuzosha, katika moto hautaungua. Nubana n'Imana, ukiishi na Mungu, nugendana n'Imana, ukitembea na Mungu, amazi menshi, maji mengi ntazokurengera, hayawezi kukuzidia. Nugendana n'Imana, ukitembea na Mungu, inzuzi hata mitoni ntizogutembana, haiwezi kukupeleka, kubera uzoba uri kumwe n'Imana, kwa sababu utakuwa uko pamoja na Mungu. Nakwifurije kubana n'Imana, nakutakia uishi pamoja na Mungu. Nibaza impamvu ibintu vyawe vyanse, najiuliza kwa sababu gani vitu vyako vimekataa. Ni kubera uri wenyene, ni kwa sababu uko peke yako. Urakeneye umufasha, unahitaji msaidizi, yitwa Mpwemu Yera, anaitwa Roho Mtakatifu. Urakeneye umufasha, unahitaji msaidizi, yitwa Imana Data wa twese, anaitwa Mungu wa zaidi ya sisi. Urakeneye umufasha, unahitaji msaidizi, yitwa Yesu Kristo, anaitwa Yesu Kristo. Imana iguhe uwo mufasha, Mungu akupatie huyu msaidizi. Imana ibe mu ruhande rwawe, Mungu akupe upande wako kwa jina la Yesu. Imana ibe mu ruhande rwawe, Mungu akupe upande wako kwa jina la Yesu. Turakomeje rero, tunaendelea. Ibintu bitandatu, vitu visita bituma Imana vinafanya Mungu iba mu ruhande rwawe, anakuwa upande wetu. Icyambere twarakivuze, cha kwanza tulikisema, ntabwo ngiye kukigaruka, sitakirudia yemo. Icya kabiri, cha pili, ni kuba mu buzima bwejejwe, ni kuishi maisha matakatifu, kuba mu buzima bwejejwe, kuishi maisha matakatifu. Abakristo benshi, Bakristo wengi ni tuba mu buzima bwejejwe, atuishi maisha matakatifu. Abakristo benshi, Bakristo wengi turivayanga, tunajichanga mu vitu vingi, turivayanga mwisi, yani tunajichanga katika mambo ya dunia. Musi, leo biragoye, yani inakuwa ngumu gutandukanya umukristo n'umupagani, kuangalia mkristo na mpagani. Bose umengo barasa, wote ukiangalia unaona wanafanana, mu myambarire, katika mavazi, mu mvugo, katika misemo, bose ni bamwe, wote ni mamoja. Birivuga ngo iki? Biblia inasema nini? Ikizotwereka, kitu ambacho kitatuonesha kwamba uko mkristo, kuri kumwe n'Imana, kwamba uko pamoja na Mungu, ivyamwa vyawe, ni matunda yako, ivyo uzoba uri kuragaragaza, yani yale ambayo unaonesha, ingeso zawe, tabia zako, nizo zizogaragaza, ndio zitaonesha kuri kumwe n'Imana, kama uko pamoja na Mungu, kugendana n'Imana, kama unatembea na Mungu. Abakristo buno munsi, Bakristo wa siku ya leo, ingeso nziza dufite, hatuna matabia nzuri tuko nayo, nayo, vyamwa vyiza dufite, hatuna matunda mazuri tuko nayo. Biblia ivuga ngo iki? Biblia inasema nini? Twamire ivyamwa vyiza, yani tuzae matunda mazuri imbere y'abanyamahanga, katika mataifa. Abanyamahanga ni bande? Mataifa ni wanani? Ni bake abantu batarakizwa, ni wale watu ambao hawajaokoka, bake abantu batarizera, wale watu ambao hawajaamini, bajya n'abanyamahanga, wale ni mataifa. Nimba hari umuntu atarakizwa, kama kuna mtu mwenye hajaokoka, uzi unajua ujya muntu n'umunyamahanga, ule ni mtaifa. ujya muntu rero, ule mtu sasa arakeneye kubona ingeso nziza, anatamani kuona tabia nzuri, arakeneye kubona ivyamwa vyiza, anatamani kuona matunda mazuri ku buzima bwawe, katika maisha yako, kugira ngo bimutere guhinduka, ili limpatie kubadilika, bimutere gukizwa, ili mpatie kuokoka. Muga Abakristo benshi, lakini Wakristo wengi twarazibiriye abandi, tumezibia wengine, abandi nibokizwa, wengine hawezi okoka. Mugihe twe dukijijwe, wakati sisi tunaokoka, nta mpinduka, hatuna mabadiliko, turiko turazana, tuko tunaleta mu buzima bw'abandi katika maisha ya wengine watu. Birivuga ko umukristo, maandiko nasema mkristo ni umuco w'isi, yani ni mwanga wa dunia. Twashiriweho, tumewekwa kumurikira inosi, kwa kuangazia dunia hii. Twashiriweho, tumewekwa kumurikira abanyamahanga, yani kuangazia mataifa. Twashiriweho, tumewekwa gufasha abandi bantu, kusaidia wengine watu. ariko ni twebwe, lakini sisi tuko tuzimiza abandi, sisi ndio tunapoteza wengine. Mbega uri kuranyumva? Ese wewe ambao uko unanisikia, uri kuramurikira abandi, uko unaangazia wengine, cyangwa uri kurakora ibintu bituma abandi batamurikirwa, au uko unatenda matendo ambayo inafanya wengine wasiangaziwe? Birivuga turi umunyu w'isi. Maandiko nasema sisi ni chumvi ya dunia, umunyu washiriweho, na chumvi ambayo imewekwa kugira ngo uryoshe ivyo kurya, ili ulete utamu katika chakula. Natwe turaba Kristo, na sisi ni wa Kristo, turi umunyu w'inosi, tuko chumvi ya hii dunia, kugira ngo turyoshe inosi, ili tupate yani kupendezesha hii dunia. Niyo mpamvu umunezero w'isi, ndio maana furaha ya dunia uratandukanye n'umunezero wo mu Mana, ni tofauti na furaha ya Mungu. Umunezero w'Imana, furaha ya Mungu ushobora kuugira, unaweza kuko nao uryama ku kirago na unalala katika mrago. Urashobora kugira umunezero w'Imana, unaweza kuwa na furaha ya Mungu, wabuze ico kurya, unakosa chakula, kwera n'umunezero uva ku Mana, kwa Mana, sababu ni furaha inatoka kwa Mungu. ariko umunezero wo mwisi, lakini furaha ya dunia uva mu bintu vyo mwisi, inatoka katika mambo ya dunia, uva muri kajya kazi kawe, inatoka katika kazi yako, uva muri rujya rugo rwawe, inatoka katika nyumba yako rumeze neza, yenye yuko sawa, ejo nirumera nabi, lakini wakati nakuwa vibaya, byo kukazi nibakwirukana, wakati kesho atakufukuza kazi, ndana nibihomba, wakati kazi yako ya biashara itahomba, nimba ari byo bigutera umunezero, kama ndio vinakuletea furaha, uzocubabara, utaumia. ariko abafise umunezero, lakini wenye uko na furaha uva ku Mana, inatoka kwa Mungu, umunezero nta kintu
kimwe kiwutwara. Furaha haiwezi kupelekwa na kitu chochote. Birivuga ngo munezererwe mu mwami wacu Yesu. Maandiko yanasema ati tukafurahie katika furaha yote ya Kristo Yesu. Muri Yesu Kristo, katika Kristo Yesu hari umunezero, kuna furaha. Wewe uri mu mubabaro, wewe ambao uko katika maumivu, nakwifurije umunezero, nakutakia furaha. Sinzi vyakubabaje, sijui nini nimekuumiza, ariko Imana yo mwijuru, lakini Mungu wa mbinguni umunezero mu buzima bwawe, akuletee furaha katika maisha yako. Ikintu cha kabiri rero, kitu cha pili sasa, kuba mu buzima bwejejwe, kuishi maisha matakatifu. Icyatumye Imana yanka, chenye kinafanya Mungu anakataa kugendana n'Abisirayeli, kutembea na wana wa Israeli, ni kubera ivyaha vyari hagati, kwa sababu zambi zilikuwa katikati yao, ingeso zabo mbi, tabia zao mbaya, bari bafise imyidogo, walikuwa wananungunika, bashaka gusubira muri Egiputa, wanatamani kurudia katika Misri. Gusubira muri Egiputa, kurudia Misri ni nko gusubira kwa Satani, ni kama kurudia kwa Shetani. kubera Egiputa, kwa sababu Misri igereranywa ni kuzimu, ilikuwa inafananishwa na kuzimu. Farao agereranywa na Satani, alikuwa inafananishwa na Shetani. Bari Abanyegiputa na wale watu wa Misri katika anga ya kiroho walikuwa wanafananishwa na mapepo. Imana ibakuye mu mwijima. Sasa Mungu aliwatoa katika giza, ibakuye mu bibazo, anawatoa katika majaribu, ibacanye mu gihugu cy'Ikanani, inawapeleka katika nchi ya Kanaani, ariko bifuza gusubira, lakini wanatamani kurudia Misri. Nino munsi turafisa Abakristo, na kwa sasa hivi tuko na Wakristo bashaka gusubirayo, wanatamani kurudia huko, bashaka gusubira mu busambanyi, wanatamani kurudia katika uzinzi, bashaka gusubira mu kaborego, wanatamani kurudia katika ulevi. Paulo avuga ngo iki? Paulo anasema nini? Nibagira ibiri nyuma, eti ninasahau ya nyuma, nkashingira intahe ibiri mbere, nashuhudia yaliyokuwa mbele. Mkristo akwiye kwibagira ibiri nyuma, anastahili kusahau yaliyokuwa nyuma, kwibagira ivya kera, unasahau ya zamani, ugashingira intahe ibiri hari na unashuhudia yaliyokuwa mbele. Paulo avuga ngo iki? Paulo anasema nini? Ivyari inyungu, eti vile vitu vilikuwa faida kwangu, vyahindutse ubuhombe, iligeuka yani uruhombe, yani bijya bintu vya kera, yani vile vitu ya zamani vyarahombye, yani vimekuwa faida mbaya kwangu, vyaramaze kwangirika, yani imeharibika kabisa, sinkibiharura, sikuhesabu tena, kubera ndi muri Kristo, kwa sababu niko ndani ya Kristo. Mukristo uri kurani. Sasa Mkristo ambao unasikia ubuzima bwejejwe, maisha ambaye matakatifu, n'ubuzima bumeze gute? Ni maisha ambaye kwa haki, n'ubuzima ni maisha buzira icyaha, bunakataa zambi, n'ubuzima ni maisha bwanka bunakataa kugenda nk'uko abisi bagenda, kutembea kama jinsi watu wa dunia wanatembea, kuyirana, yani matakatifu kutakaswa ni nini? Ni gute? Ni aje? Ni mugihe, ni wakati umuntu yeswa ninde? Mtu mwenye anakuwa mtakatifu ni nani? Mtu mwenye anatakaswa, umuntu yeswa ninde? Mtu mwenye anatakaswa ni nani? Ni Mukristo. Ni Mukristo. Mupagani, umuntu atarizera, mwenye ajaamini, urya ntiyezwa, ule akuwe mtakaso, urya arihana, ule anakuwa na tubu, urya ababyihane, anakuwa akitubu, ariko Mukristo, lakini Kristo niwe yezwa. Mukristo ndio mwenye anakuwa mtakatifu, yani anakuwa anajitakasa, niwe yiyeza, anakuwa anajitakasa. Si Imana kweza, haiko Mungu anakutakasa, niwe wiyeza, niwe unajitakasa. Birivuga ngo muhore mwiyeza. Maandiko yanasema ati tukue tunajitakasa, kuko tawuzi umunsi n'isaha, kwa sababu hatujui siku wala muda ukuza ku mwami wacu, wakati Mungu Yesu Kristo atakuja. Kwezwa rero n'ukugirana. Sasa utakaso ni nini? Ni nko gufata impuzu yawe, ni kama kuchukua nguo yako yachafuye, ambaye ni chafu, hamukayimesura, akisha unaifua. Ni nko gufata umubiri wawe, ni kama gisi unachukua mwili wako wachafuye, ni mchafu, hamukaja muri dushe, unaenda katika bafu, hamukawoza, akisha unauosha. Aja mazi, sasa yale maji naza guhindura ukumeze, hayatabadilisha kama Yesu ulivyo. Ija sabune, ile sabuni iza gukuraho umubiri wawe, haitatoa katika mwili wako, iza gukuraho uchafu, itatoa ndani uchafu. Rero kwezwa, sasa maisha matakatifu, utakaso nugukuraho, ni kuondoa bijya bintu, vile vitu biri ku buzima bwawe, katika maisha yetu bitamatanye, venye avikubaliki au avishikamani n'ijambo ry'Imana na neno la Mungu. Reka mbaha akarorero ka Dawidi. Acha niwapatie mfano wa Dawidi. Dawidi bamwambisa imyambaro, Dawidi walimumvisha mavazi, imyambaro y'ibwami, mavazi ya ufalme, ngabari yagenda yambaye, ili akienda kivaa, kugira ngo aje kurwanya Goliath, ili aenda pigana na Goliath. Dawidi acara yiyambura, lakini Dawidi akayavua, acara yiyambura iyo myambaro, akayavua. Kubera kiyambuye ijya myambaro, kwa sababu gani alivua yale mavazi? Ni kubera Sauli, ni kwa sababu Sauli yari yarananiwe kwica Goliath, alikuwa alishindwa kuua Goliath. Gute wambara imyambaro y'umuntu yananiwe? Sasa ni aje utavaa mavazi ya mtu mwenye alishindwa? Ni bari umuntu yananiwe mu buzima, kama kuna mtu alishindwa katika maisha, ule mtu usimjifunze, ule mtu usimsikilize,
uzumviriza abantu batsinze mu buzima, usikilize wale watu ambao walikuwa washindi katika maisha. Hapo ndipo utashinda katika maisha. Leo achari yambura iyo myambaro. Sasa akajivua yale mavazi. Nawe sinzi myambaro wambaye. Na mimi sijui mavazi ambayo ulivaa. Bishoboka kari ubusambanyi. Inawezekana ni mavazi ya usharati. Uwo mwambaro wiyambure. Iyo mavazi ya jivue. Iyo maze kwiyambura iyo myambaro, wakati unajivua iyo mavazi, ubwiza bw'Imana bucaboneka ku buzima bwawe. Yani utukufu wa Mungu utaonekana katika maisha. Kwezwa, yani maisha matakatifu, kwezwa au kujitakasa. Yani kujitakasa si bifitiye inyungu Imana gusa. Abikuwe na faida kwa Mungu tu. Bifisi inyungu kuri wewe, lakini vinakuwa na faida kwako pia. Urabona iyi mpuzu yanduye, wakati nguo ni chafu, ubwiza bwayo ntibuboneka, uzuri wake hautaonekana tena. Ariko impuzu waimesuye, lakini wakati nguo unaifua, ubwiza bwayo bucaboneka, uzuri wake wa nguo utaonekana. Nawe ni wiyeza. Sasa na wakati ubwiza bwawe ukijitakasa, maisha yani uzuri wako utaonekana. Ubwiza bw'Imana buzoboneka ku buzima na maisha ya Mungu, uzuri wa Mungu utaonekana juu ya maisha yako. Imana iguhezegere cyane. Mungu akubariki sana. Baho ubuzima bwejeje, uishi maisha matakatifu. Imana yankica. Mungu anakataa dhambi. Biblia ivuga ngo, maandiko nasema eti ngo ngendera mu nzira, ninaenda katika njia z'ubugororotsi, njia ya utakatifu. Imana igendera mu nzira z'ubugororotsi. Mungu anatembea katika njia ya utakatifu. Imigani 8:20. Mizali 8:20. 8:20. Ngendera mu nzira z'ubugororotsi. Eti natembea katika maisha matakatifu. No hagati mu nzira, na katika njia zimanza ziroranye. Katika njia zenye ziko na ukumu muzuri, hukumu ambaye iko safi au matakatifu. Ibintu nk'ibyo nyene. Imana igendera mu nzira z'ubugororoka. Sasa Mungu anatembea katika njia takatifu. Nugororoka, wakati unakuwa mtakatifu, ni wiyeza, wakati unajitakasa, Imana izogendana nawe. Mungu atatembea na wewe. Imana iguhezegere cyane. Mungu akubariki sana. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Uwejeje kuryumva, tunasikia, tunaanza kulisikia. Arabohotse mu izina rya Yesu. Kuna mwenye alisikia amefunguliwa kwa jina la Yesu. Arugururiwe mu izina rya Yesu. Anafunguliwa kwa jina la Yesu. Gendana nawe mu izina rya Yesu. Wewe ukatembea naye kwa jina la Yesu. Dhambi ambazo zilikuwa juu yake ikugweho mu izina rya Yesu. Ziondolewe kwa jina la Yesu. Ingeso yariri kuzima, tabia ambayo ilikuwa juu ya maisha yake ikugweho mu izina rya Yesu. Iondolewe kwa jina la Yesu. Ukuboko kwawe kwiza, mkono wako mzuri kubane nawe, kuko pamoja nawe. Izari byarase mu buzima, yale ambayo ilikuwa likataa juu ya maisha yako, ikunde mu izina rya Yesu. Iwezekane kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mwarahizegiwe cyane. Mubarikiwa sana.